Dahil pagmanan nga oras, kada kayo amin, ayatin nga papagayam nga dumanunan, dahil nga kanta, dahil nga video, kaplao ko kanyayo, tinapatig nga nagan na putay nga Yesu Kristo. Dahil ito iti programa tayo, Evangelical Ilocano Music Ministry, The Grace of the True Vine Church. Iti nga kanta, kat naputar, iti sa uni Apo Diyos, nga manginspirar, mang-encourage, mang-comfort, mang-correctar. Kat sapay lang kuma, iti sa sino man nga makabuya, iti rito'y man nga video, kat mariknada, iti naindaklan nga ayat ti Diyos. Kat inak nga rod ikanta, dayjay, naawat ko nga ayat ni Apo Diyos, nga dadi to'y puso. Dadi to'y puso, king panunod ko. Tartarigagaya nga itibiyag ko kat maiparangarang dayta nga ayat ti Diyos. Rumungkas dito'y puso. Ihang ko nga may express no kas ano tidakkel kadakkel dayjay ayat ni Apo Diyos nga inawat ko. Kat idanon ko ngaron kada kayo kakabisa. Sa apela ko makarelate kayo ti message dayta nga kanta. Amen. Iya John 3:16. Takas talaunay tayat ti Diyos. Iya Romans chapter 5 verse 8. Na i-demonstrate tayat ti Diyos. Romans 5:5 na ibukbuk ka lang iti puso tayo tayat ti Diyos. Kaya uri pa iya 1 John 3:16. Sadyay tayat ti Diyos. At na talaga kinabutay ni Yesu Kristo dito'y tayo nga maawat. Mabuang ti panangawat kinkwana. Ijibiyang tayo. Akas manubog kin mangisalakan iti kararwa tayo. So dahil tayo kanta para ka rin iti suamin nga makabuya. Praise the Lord. Silang titira nagkurangan when nagbasula binawat na inayat na when italik ko nga rupoy puso panunugin yang ko idalan na inaldaw-aldaw silagang kadalan ko Jesus subot basul ko wenarik na pundo ayat ko ang serbian ken ka o Diyos pakiramdam ka tuwirik na when ijay krus pinarmek mo aramid ka puso alilaw kaniya inbaong mo Espiritu Santo kasing ka rin when inawat ko italit ko nga ruto'y puso panunod ken biyag ko idalan na inagdaw-aldaw silagam kadalan ko Jesus subot basul ko wenarik na
inaldaw-aldaw, silagap ka dalamku, Jesus suku pasulku, wen harina putnu ayatku, akserbi ken kau Dios, akhir dengka tuirikna. Menuyus nasaraku kengka napuno nga ayah dinto agbanil na ilubungan anak sa tulungan na tajak isag italek ko ngaron tuy puso anunod ken biag ko idalan inaldaw-aldaw, silnaga tanan ko, Jesus subu pasulku, wen naruna puno ayatmu, akserbi ken kau Dios, akhir dengka tuirikna, italekku ken kau tuy puso idalan na inaldaw-aldaw, silnagandalanku, Jesus suku pasulku, wen narigna puno ayatmu, at serbi ken kau Dios, akhir dengka tuirikna. Pero Dios nasaraku kengka napuno nga ayah
Engkau Yesus, masyarakat penuh, wena penuh nga ayah, dito'y puso at taing ka, wen at taing ka, wen at biyak ka kanya, di ayat mo maipakita itigay ko'y abiyay. Thank you so much for watching. Another song nga may upload kada adlaw nyo ay ito yung kakabsat, kada iti kakabsat nga bigbuya iti Facebook. I-share and i-like kayo. Stanot ka nga kada iti agbuya iti YouTube. Ag-subscribe tayo. I-like tayo, kin-i-share tayo mo ito, tapos matikas na adupay na hindi ma-inspire, nakakabsat. And kasama ito, pindutin nyo di ay notification bell. Pindutin nyo di all, tapos matikas na ka, ma-update kayo kada hindi new videos, new songs. Once again, Jesus loves you, Jesus loves me, Jesus saves, Jesus is life. Once again, good day or good evening. Kaya sa aming makabuya. See you again.